Man bar bay. Idoka ke baladaj mentakasngi akapung jong asnong nong umkap. Nang ne sekmat ngindang seng bat khot seng bhai pi sakne kapung gojongi ngidang pun khut sa artli kipung kibadon stay sekmat. Ne kerpat epi perlok rawan kibasa tenat ban khwai dokha. Sengobha ban sngap ha kawei kasin kabandangwan khatsantrik ogos ngindang penlong ya kejing khwai dokha kene keju kapung. Ka jingekop khwai dokha kaba don nakapung jong asnong nong umkap menta kasngi arpo nriu terik benai ben riu arjar arpsan ki perlok ki bayawan banisi menta hakani kasngi kilong ki babun ba menta kila persang kila jandai kapor ban bread yu khwai Abri selon hao. Ngalong ipi perlok bakadoka kan daj bah menta kasngi pilai I dala kajong kikmat bat gidonri kidoka kiba kham he bani kine henrei ki klem yo shu nomar ba umsha u khwai jongki Halo. Kau atuk mangsa mantap pai mana? Ya mangsa de rejek wang hamo. Ya rejek wang bara. Kau dah siolas konsultation wang apa? Izi gram chasni cibre wang apa? Ya rejek wang ha. Ni kemen anak ni atuk korai nak teman gen.